Ubak Sensharoi Kupar Lyngdoh Thabak Kerdong United Democratic Party UDP nasok yang konstituensi hadin berada bantep ya kavut ke jong ulong bagulong skhem banjob ya kena election namar paidbah ru skhem nadu bayat keleng-keleng hai ke jingelap election haba keli ubak Senshar ulong ke jingele jonga kedai lepa ke jingieid paidbah ya Maheh HDR Lyngdoh bat kalong kesur jong paidbah namar balai nalodi ngalong confident lupa nado pasdang ya ini ke election. Dasir mo kredit long confident paidbah di long confident. I'm very much confident with the love and faith of the people of Sawyong constituency in me. Ngalong confident banjop ni election. Ni te kadon south ligi polling station. Apo Sawyong constituency, if you take away 5 polling station, 38, 39, it's UDP. So manang baka UDP marway, the rest ngam tipra. Ngam ko anay comments pang tiras 5 candidates. Ka jingi di Maheh klarab dan lupa. Kan ni paidbah kewan. Kadega jingi di paidbah. Pementa ber jingi le jonga di kasur jong paidbah. Kata ada we. Yang